Sabır kılыңızlar. Sabır kılыңızlarчы. Akılın. Senin için gelip Seder sonuç Türk'e göre bağırdığına mikrofon verir. Sabır oldu. Tuğanlar sonuçta sabır oldu. Nedeni adımda soru verip de cevap vereyim. Sizlerle oğuzlarda adam mesleğindeki toparlar boşunda boş diyalog olunda birbirinizi çıkmıyor burada. Suran. Biz doğrultuktan bergen yok. Kel bazarının parkoklu bazarı mıyzamsız soda. Mıyzamsız tokap berber. Azarı. Ama bizde canlı bazar köşküse bizi kovalayıp Karaşı tutupsanız azır söyleştik bu. Sikiyaga baralı dedim bu ben göreyim. Buna azır çıkıp turup şimdi belli olalım. Rahmatçılığınızı aytışınız gerek. Anne buna biz de aylap barıp bir jaka kuğup salgan yok. Uaqtılığınız, sağlıklılık kılışınız gerek. Mınaki ömrümüz uşul jakta ötüp atat barıstım. Мысалы menin yaşlığım ömrüm Oş Bazarda öttü. Oş Bazar jarım kılım bolsa, oşul jarım kılımlık ömrüm uşul jakta ötüp atat. Mınaki Oş Bazarında saç tarachınız var, kiyime ötükçüyüz var. Bardığına yer belli oşul jerde. Benim sorum oşul. Anan keyin mınaki Kadir Turgay, siz daima mınaki ellerdi üylü kılataşlar. Kırgızstanda burada bolup görmegендей son işler bolatar. Men özüm uşul jakta ömrüm kaldı, bирок çıkarmачылык менен китеп жасам, өр жасам. Сиздин келгениңизден аябай ошол китепти ала келгиле. Көрсөткөндө роликти көрсөтүп атасыздар, Ош Базар бүтөтчү. Ош Базар ушундай роликтегидей бүтүрүп туруп, муну майдын ичинде ушунча деңгээлде бардыгын өзүнүн условиясы менен бүтүрүп аласыздарбы? Ошол условия менен бүтүрүп туруп анан ушу жалпы Ош Базарды көчүрсөңүздөр деп ойлойм да. Эң туура Ошону гана тилейбиздар, жакшы толук кандуу Ош Базарды ошол роликтегидей кылып туруп анан элди көчүрсөңүздөр. Сиздин суроо урматтуу туугандар, сураны кичине тырсак туралы. Sözünüz turan birinci bütürüp tolup. Anan keyin köçürөбүз. Толук бүтмөйүнчө эртең көч, бүскүн көч деген болбойт. Түшүндүңөр да. Эмне үчүн дегендер, уже кирдиңиз, товарыңызды алып киресиз. Сиз эмне сатсаңыз билбейт экен, продукт сатасызбы же башка нерсе сатасызбы, анан ошол как раз өзүңүздүн местоңузга кирип кетесиз. Микрофон берсиңиз, микрофон.